kugira ngo abashavuzwa no kuzapfa bidashidikanywa bahumurizwe n'isezerano. Ugize ngo iki? Isezerano. Next. Next. Na pare na marene ngo begereho bafata agafoto ka mare na parene. Mare na pare. Next. Vugo turi kumwe. Ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Ngo iki? Ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Next. Naguze ji muri farumasi. Ngo iki? Naguze ji muri tantine, ntabwo ari farumasi ni tantine. Next. Twubake u Rwanda twifuza. Cyane dusore neza twifuza u Rwanda twifuza cyangwa se u Rwanda twurwubaka. Dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Ubusa kubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi. Ariko hari nashonje. Stadium nyine. Stade Regional Nyamirambo. Niko banditseho. Arisa cyaka turebe pere. Next. Ngabona uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'abanye n'amahanga w'Ubwongereza, abantu benshi bamuhaye amajwi ari Abongereza, ari Abanyekongo bafite Ubwongereza bwa Kongo, nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Na Abongereza na Abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Sikegariwe. Na Abanyekongo